CapCut je izbacio nove značajke od kojih jednostavno ti puca glava. Ovo jednostavno morate probati. U CapCut desktop verziji, osim uređivanja videa, sada možemo i uređivati slike. To je nešto što nudi CapCut novo, slično kao Canva. Super CapCut Magic Tools, što može sve napraviti? Tekst u govor, long videa u kratka videa, batch edit, remove background, video upscale, image upscaler, avatar, stack to design i tako dalje. Zadao sam mu da mi kreira video za proizvode za njegu kose. TREBAM